Karabaye ni amagambo minisita Nduhungirehe Olivier yihanangirije bikomeye cyane igihugu cy'Ubwongereza, ni ijambo ry'amateka yatangaje ubwo yari mu nteko y'akanama gashinzwe umutekano, arangije abasubiza mu magambo yagira ati ntabwo ari Ubwongereza bukwiye kumbaza iki kibazo, nkwiye kukibazwa na East Africa za SADC n'abayoboye imiryango ya Afurika yunze ubumwe, nibo bakwiye kuba bambaza icyo kibazo. Mu gihe bari bamubajije ngo u Rwanda rufite ingabo zingahe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe mu masaha makeya igitaramo cyagombaga kubera mu Bufaransa i Paris cyamaze gusubikwa, confirmed, cyamaze gusubikwa nyuma y'imibare iremereye cyane y'abantu bamaze gupfira mu gace ka Walikale. Intambara aho ikomeje gufata urundi rwego, ikomeje gufata indi ntera, uko bigaragara bitandukanye cyane na bya bindi byo muri 2012 M23 yaje igakubita mu kanya igasubirayo. Biragaragara ko noneho izasubirayo isubiranye y'ubutegetsi. Ese Felix Tshisekedi Tshilombo aragumana ubutegetsi cyangwa ntago abugumana? Mumbwire muri comment. Icyo nshaka no kugira ngo tujye tubana twungurana ibitekerezo, tumenye uko ibintu bimeze, dusangire aya makuru tuzi uko bimeze, nyaboneka ejo bitazanga tukabura aho twerekeza. Ese bimeze bite? Namwe mumbwire, murabona Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azagumana ubutegetsi bwiwe? Ko mbona M23 ikomeje kugenda imugera amajanja, mu gitondo barajya Kinshasa. Gusa uko bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko zigiye kujya inyuma y'umutwe wa M23. Confirmed. Ibintu bikomeje guhindura isura. Bisobanuye iki? None Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizimara kujya inyuma y'umutwe wa M23, birasobanura ko ibyo ari byo byose 50% Tshisekedi ubutegetsi ashobora kuza kuburekura. Ese tugahita twibaza cyane, ese aba banyaburayi inyungu bafite mu kuba intambara iri ko badashobora kuyishakira igisubizo kizima ni iki? Iri kubera hariya muri Kongo mu burasirazuba, aho ikomeje kugenda ifata n'ibindi bice nyuma ya Bukavu, nyuma ya Goma na Bukavu, noneho na Walikale yamaze kugerwaho. Ubwo nabyo ni ibisobanuye ko ingabo za leta zigomba kwirukanwa muri Bukavu, muri Walikale, dore ko ikintu kiri gutera impungenge cyane nuko abaturage bari kubipfiramo ku bwinshi, uko bombe zimanuka ziraritura abaturage, uko bombe zimanuka zikaritura abaturage, kandi abaturage ni inzirakarengane, there is innocent people. Ariko iyo ibisirikare birimo bikomagurana ntago bareba ngo bimeze bite, wapi. Gusa umunyamerika we aratuje cyane, kuko mwibuke ko yabwiye buri munyamerika wese uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhunga akava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba mubyibuka neza, no muri 94 hano mu Rwanda, buri muntu wese utari umunyarwanda, umuntu wese w'uruhu rwera wese yurijwe imodoka arajyanwa. Muri uko kujyanwa nta wundi wo mu gihugu cy'u Rwanda wigeze wurizwa imodoka nayo ngo ajyanwe. Bigaragara ko biriya bihugu biba bihungisha abaturage babyo bititaye ku bandi baturage. Niyo mpamvu bakubwira ngo mwebwe nimutirebaho nta wundi uzigera ubarebaho. Kuki mudashobora gufata Abanyafurika? Sinzi ikibazo gihari muri Afurika, niba ari ikibazo cy'ubugome buba mu bantu bo muri Afurika, ubundi bakagombye kunga ubumwe bakamenya ngo barakora gutya, kuko bazi ko Uburayi butabashyigikira habe namba. Ahubwo barapfa akabuye ko muri Kongo, barapfa amagasegereti yo muri Kongo, barapfa amadiyama yo muri Kongo, intambara zigakomeza kuvuza ubuhuha. Gusa ikintu kiriho nuko yes, ibi ntago bishobora kugira umupaka, kurangira bizagorana.
burya ngo ikirangiza ibintu byinshi iyo abantu babaye impaka ni urupfu, nirwo rwonyine ruza rukarangiza ibintu. Ubwo ni ukuvuga ngo urupfu niruhaboneka impaka zizarangira, ariko igihe cyose nta rupfu rurabonekaho cyangwa ngo habeho kumanikwa amaboko kwa bamwe hagati ya M23 cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo, bivuga ko nta mahoro ahari, abaturage ba Kongo ntibazigera baryama. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahakuye ababo kare n'ibindi bihugu birabajyana. Tugaruka kuri iri tangazo, RGB yamaze kuvuga ngo umuntu wese wo ku butaka bw'u Rwanda uzigera ufatwa akorana n'Ababiligi hamwe n'Abafaransa, icyo kintu muri kucyumva, uwo muntu azahanwa bikomeye, azashyirwaho ibihano bikomeye. Niyo mpamvu rero bimaze gusobanuka ko u Rwanda, Ububiligi n'Ubufaransa nta mubano uhari. Ubwo twebwe duhita twibaza ngo ku munyarwanda uri mu Bufaransa azaba hate, abayeho gute? Umunyarwanda uri mu Bubiligi afashwe gute? Ibyo reka tubyirengagize kuko ba nyirabyo nibo babizi. So munyemerero tujye tubana buri gihe, ukore subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Gusa munyemerere mujye muza tuganire muri comment kugira ngo tuganire muri comment kugira ngo twumve icyo dukwiye gukora, twumve aho dukwiye kuba turi. Nyaboneka ikiganiro cyo nakagaruka. Welcome. Ciao.